koji su nepismeni, znači neuki. Tako. Kako će onda čita vaše mailove, možda nema ni telefon čovječe, celja. Ne umije otvoriti kompjuter. Gledaj, ali ste upravo kod toga lijepo. A propos ovoga, samo bih htio se nadovežem, ali evo, uzimamo vrijeme, ali interesantno. Odlično ste rekli i prava stvar, i jeste ljudi, će ja stvarno vidim i čini se da je sreće da je više takvih ljudi, mladih ljudi koji žele da ulažu, koji ulažu i kapital i svoju porodicu, svi ste okrenuti u to dio. Nažalost, vi ste jedan mali procenat ljudi koji to radi i ja se zaista nadam da će to da se pokrene oko toga dijela. Treba da se potiče država malo u tom smislu, pa bilo slažem se, ali opet i baš osnovu inicijativa koje vi pokrećete i pažnju koju skrećete na sebe, opet i dajete jedan dobar primjer svima i u to dijelu Plužine u prethodnom periodu, u turističkom dijelu zaista ozbiljno napredilo. Ali isto investicije, na velika investitor sigurno ne bi ulazio da nisi da zaradi pare. tako, on samo to isključivo radi. To je čista logika. Zbog sebe. A ko gubi ovdje? Samo mi recite ko ovdje gubi? Gubimo mi. Građani... Sad gubim ja konkretno. Gubi on, gubi nas pred. Sutra ćete vi da izgubiti. Jer ako se ovo bude puštalo u budućnosti, sutra gubite vi. Ovaj gospodin što sedi preko puta nas, također, gospođa ili gospođica kako god, ona će da izgubiti. Jer ako ovako budemo puštali jedno po jedno, tome nema kraja. Crna Gora nema 500 miliona stanovnika, nego pola miliona. Koji također odlaze u inostranstvu jer ih proteruje. Država sama proteruje stanovnike Crne Gore da ide odavde. Jer nema mogućnost da ostane vlasnik na svojoj džedovi. Dozvoljava država. Javni interes. Mi smo javni interes. Valjda su građani javni interes. Je tako? Kakav javni interes stranog investitora? Koji javni interes? Proizvodi struju za sebe da bi prodao nama posle duplu. Da bi mi plaćali najskuplju struju posle toga, jel? Znači da samo obnovljivi izvor energije, da vetar koji mi koristimo, jel? Da oni koriste za električnu energiju da bi nama naplaćivali skuplju. To kada će bilo što da se jedan kamen pomeri sa vašim da se oko toga, to što se stavljeno u neko tehničko rješenje ne mora da znači da će to sutra bude izvedeno. Ja se zaista izvinjavam, ali su ljudi, pošto su mlađi ljudi koji uopšte nisu imali ni potrebe, su ušli manje. Vi ste ih poslali. Vi ste ih poslali. Neko ih je poslao. I rekao sam za šefa je riješen imovinsko stanje. Znači ništa nije riješeno. Ko ste vi izvinite? Ko ste vi, ja ću ti i vi, naravno. Pokrenuti, ja podržavam, posljedno da pokrenete sve... To je opšte neobrazovanje, znači došli se nakućeni jesu pozvani švino, možemo li, ne možemo li, a ne da ih ja čeram da ih hvata po imanju. Tako je, u potpunosti ste upravo. Saglasan sam i totalno ste nevezno. Samo opet kažem, u 37 dajte malo povjerenja i malo vremena. Samo da me saslušate. Saslušajte vi nas. Znači, malo prije se pomenuo 18 km pristupnih puteva. Otkud ste to dobili? Ko vam je to dozvolio? to je, gospodine, se radi od Krnova do Malinskog. Mi smo već potpisali. I to nemate, prije svega. I nemate to i nemojte nam pričati. 30 godina da ste uzeli u zakon od građana da ste uzeli. Koji građani? Na Malinskom. Konkretno idete kroz moje 2000 kvadrata, kroz njegovo 7000 je stopali. Da bi to obnovi asfaltnu infrastrukturu koja nije mogla se provoditi. Znate, ne, to su bile rupe dokoljene to. A kamo je što drugo? Mislim, ne napomenu, vezano za sve eventualne štete koje kad dođe i kako dođe... Da je to pričao na par prostar, da će to da se da teče medij, lijepo i sve to, ali kad dođe nema nikog oti što je tako pisalo da smo javili. I sve obnovljene zelena energija, te izvor zelena energija, mi to plaćamo. Mi to plaćamo toga, odbijena se na računima za ovu hidroelektranu, za ovu centralu, za ovo, odbijena se od račune mjesečne primanja što plaćamo za struju. I to građani plaćaju, vi isti. Eto tako. Čekaj, čvoriš, uvijek čvoriš. Gledajte, opet sad, tako... Možemo se držimo sad da to energetsko čvorište i sad ćemo sve da razvijemo. Vi ste počeli vaše biznise, dok je čvorište bilo tu. Vi ste počeli se baviti turizmom. Ima, neko su imali ličinice kad nije bilo tu. Upravo došli kada apsolutno ništa nije. Onda je došlo do... Vi ste počeli se baviti turizmom, kad je trafostanica bila tu. Ne. Nije. Napravljamo 30 godina trafostanica. Izvinjavam se,
Eto, tako da znate da je to i pre toga. Znatno I ovo je svi to vremena.